ez joan, bideotxo hau zuentzat egin dugu. Espero dugu zuen gustokoa izatea. Zorionak eta urte berri on. Hola, somos los alumnos de Gainzuri. Como este año no podemos ir, os hemos hecho un vídeo. Esperamos que os guste. Os deseamos feliz Navidad y un próspero año nuevo. Kaixo, gu 6 bat gelakoak gara eta Kaskazuri abestu behar dugu. Hola, somos alumnos de 6.1 y vamos a cantar Kaskazuri. Kaixo Aiton Amona, gaur gure gelakoak kaskasatean abestuko dugu. Espero dugu abestia gustatzea. Nahi baduzue gurekin abestu.
gara eta ator abestuko dugu.